kemudian upasatoki, hati-hati sekarang itu penyakit ain. Itu penyakit ain no medis. Tanya penyakit doktoro. Namo tacan nerima anak doktoro itu nerima bura de itu nasautuh ko penyakit ain. Itu penyakit poluk ko matay. Ya kung kaaga makanja ita atau katau makanja ini tanatako dena matasab be masikiri itu sampai biasa ko tahu nama cantik itu maka masya Allah Pak Pengalat Ta'ala makibuai. Jadi kadangkala melihat itu anak-anak kita ketika orang melihat di situ jin masuklah penyakit sehingga penyakit itu pada tak tamat-tamangi menderita kejenak bawa makoi desa kedala saga polewi itu ain. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawad ya Ma'bud ya Rahim ya Wadud bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bapak Ibu majelis taklim yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Imam, ini majelis taklim apa Bu? Masjid Tauhid. Oh, khusus untuk Masjid Tauhid ya. Ya, alhamdulillah. Saya untuk kesempatan kali ini sebenarnya jadwal ini baru tadi disampaikan. Karena saya dari Kolaka Utara tiba tengah malam, tapi karena ada keluarga yang meninggal, jadi ternyata Pak KUA minta saya untuk mengisi, dan itu tadi disampaikan sudah Jumat. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi. Angka hadisna nabita tapi hadis qudsi. Ya sangi hadis qudsi Bu langsung peluk kupong Allah Ta'ala laku nabita. Jadi teksnya dari Nabi tapi itu makna langsung dari Allah. Tanya kurang tanya tapi langsung peluk kupong Allah Ta'ala. Ya sangi hadis qudsi. Maka dari Allah Ta'ala abshiru hadza rabbukum kad fataha baban min abwabis samai yubahi bikumul malaikati yaqulu unzur ila ibadi qad qadaw faridatan wa hum yantaziruna ukhra. Maka dari Allah Ta'ala napodangi malaikat. Sebenarnya ya hadis perlu jelaskan maka dari sahabat kanang kawat tu nabi ta tudangi oko ilalan nama sigi palawangan na mangaride si bawa isah. Jadi rawat tuero palawangan na mangaride si bawa isah tudangi sahabat tajam ni waktu sampajang isah. Mandari kapang ini makotoro di poraki masam pajam mengaridi deta rewa. Jadi angkat tau rewa angkat tau boleh. Jadi angkat tau permasam pajam mengaridi made inlo bolana kah. Angkat tau nasa sahabae napai boleh. Jadi rawat tue tapa angkai nabi temasu boleh bolana pak bolana nabi tepade ya.
Benerin na masigi nonroy, jadi ko tamay masoy pole bolana laso tama masigi. Jadi maso na bitta pole bolana nalilingi pakaian nalipa na nasabari tita capa utuna maperi-peri na bitta makadek korohan desa tak pose-pose na bitta agi jero sanidi ngos-ngosan maperi-peri na bitta langsung napatulak ka dua utuna ko yolo na sahabat na rosi pulung-pulunge nappa napakanjaki tudan na bitta napay makada silalona ang kayo pong Allah Ta'ala Mario Marano Mario Marano pong Allah Ta'ala napodangi malaikat na makada itay ro atakku aga nasa nabita nabuka ipong Allah Ta'ala pintu na langina gara-gara iko manang ang kay tudang ko magtajawat to sampayang kita paham hakikinya hadisa maka dan iya na angka tau tu dari masigi niat na kopure mas sampajang mengeribi namun roko masigi na sabat niat na tajang ni sampajang isay iya na tu tau ibu karap pintu langit iya to na tu tau lay rampi madi cengok ko Allah Ta'ala kuyolo na malaikat. Yang ketiga, ia to na tu tau malada dani nabitta. Jadi talolongan nga. Nomor side lay bukarangi pintu langit. Nomor dua, maka dia pong Allah Ta'ala na podangi malaikat na itay kerotak kuyaw. Lihat hambaku. Puray makasiwiyang natajang mopi pakasiwiyang nasabari pamasena pong Allah Ta'ala na paturong. Napa makada nabitta. Itulah hambaku yang umatku yang aku cintai. Jadi ya ko meki pojok ko nabitta. Meki nilaw doang ng malaikat. Ibu karap pintu langit. Lolongak baraka. Ya ko puraki masampaja mengeribi. Ajak tasalim sige. Onroki mata jawat tu. Agi-agi mani ipigaw. Meki mengaji angaji ki. Tapi si kanjak-kanjak na kutulay asam paja sunnah ki anarakan namanya sholat sunat awabin. Ya, paya tu awabinnya dua rupa. Angka capak na duhae, angka to palawangan na mengeribi si bawa isah. Tapi dena sapaka mana tau pandrete okoy palawangan na mengeribi si bawa isah. Angka makadatannya awabin itu. Angka to makada awabin. Tapi dalilnya yang paling kuat itu capak na duha. Biasa ki masam paja sunnah duha tate 10 liwa. Macawe ni loro. Iya na tu makan jalada duha. Iya na tu duha makan jalada nasaba duai pungsin nah mancaji awabin Jadi niat na sampaja sunnah duha, tapi posisinya sholat itu awabin. Disamui sange awabin. Pada koto mas sampaja 10 2 tahun tanah, ya dampengi dosa 50 tahun tanah. Ya riasang awabin. Iya. Aja tak kadai makundru-kundru ya sampajangnya pak capak namanya. Iya na tu sampaja duha maka jalada capak wetu iya kotulei tapi sahkangi iya kota mai duha pas awal duha tapa sampaja sunnah ki don rakang duha tanya suruk ya duha ya ko suruk liang jadi sholat sunnah duha 2 rakaat. Rakaat pertama ta baca kupura ki mak baca Fatihah ayat kursi ke 10. Tapala mo ayat kursi to? Iya. Ayat pak duka setan. Tapi ingkat tu setan dia ni tahu ayat kursi. Jadi ta baca kamai ayat kursi napa ki law matinro naganggu ki setan maka mana ka mana na pura nak baca ayat kursi dari mo pada pa aja naganggu ka. Cia mo pi matinro matakku. Biasanya kesalahan tak nomor si di deni sampa onrong ekotome matinro nonro ya tuh jadi ya tuh tahu sitongan na Arab dasange dena tanra isetang alena tanra isetange tapahannya
Makanya namo ta baca ayat kursi dek to nulai nasaba okiyawatan monro. Maka dapuran ni baca na mak baca ayat kursi na dia na memang dek na ini tenrai. Maka dia setangnya memang tu kaje lari na dia na cocok pa ikut tenra ka. Makanya ia kotorat dasang toma koto pesat di tomoto eta sampai yon rotak membaca ta'awuz. Si kanjak-kanjakna membaca kulon surat binas atau ayat kursi sampai yon rongi. Enak pa yon riliu insyaallah. Yang kedua, angka tujing lebih tinggi kekuatannya daripada kekuatan tak. Dia rulle. Namun baca ayat kursi nasaba ia rotapa dia na pada. Itu malam-malam mai tapa ini baca ayat kursi ai maka dia setan jing dewi tahu ko. Ya seka naiko. Makanya kata Bapak guruna atau pandrita layoki asanna alena panguluta Khalifah Umar kuatak kalewe dengan memakai jari telunjuk. Jadi lay patami pak jalok ko langit-langit. Nah ini apa yoki papamula puluki pusi Umar bin Al-Khattab. Dia naganggu ki tulat tu ele. Tapi yoki bahasa Arab dia yoki bahasa Indonesia. Aja tak ada Umar yoki bahasa Arab itu yang paling bagus cepat dia naganggu ki. Ya. Jadi ulangi memang jadi iya ko masam paja sunnah duha ki ripa mulawat tuwe. Jadi misalnya makwe tete pitu natama duha jadi pas jam 7 atau jam 7.15 jam 6 sekarang ya. Ikut tete anak berarti sekitar jam 6.15 sampai jam 6.20 berarti setengah napi itu di mau pejamah duha di awal 2 rakaat tajamah jangan 4 2 rakaat pertama sesudah Fatihah tabaca ayat kursi ke-10 ia matu rakaat kedua anak kulu Allahu ke-10 hadis ia robo poluk ko alena fangulutta Anas bin Malik itu hadis marfu ya sange hadis marfu hadis yang langsung disandarkan ke Nabi. Dia ko sahabat langsung ko Nabi ta. Jadi narampe Nabi ta nani gini gitu mak duha hari pamulawat tuwe nabaca surahnya adalah ayat kursi di rakaat pertama 10 kali, surah Al-Ikhlas 10 kali rakaat kedua, maka ia tu tahu pasti ya masih okupong Allah Ta'ala. Itu jadi iya naro tajama ko deto tamare palada to. Tapi donra kami aja tajami apa? Ya komeki pak ganna ya pa alengi jadawat tuh. Misalnya sijang napaki maduha si pemang. Ya jaje ta pasi sambungi. Maka dia jama dua pura ki maberesalan napa siki maka dek dipisahkan. Iya narona makan jala dak ko tulle male capak na duhae. Jadi ale jolo dua pamulana na patala anna capak na ganna ni ruwa. Iya ro annang ni capak na mancaji awabin Tapi niatna duhamo cuma fungsinya itu awabin. Ia tu ampai makada mega tu salah paham makada ia sangnya solat sunnah awabin solat sunnah taubat angka to makada awabin angka na makada biasa tanai ka kada kega ni pala yolo apa kami galada sana nasang masam paja sunnah to baki ka ustaz atau masam paja sunnah awabin ki mana sade na pahangnya tahu ia sange awabin bahasa Arab awab kembali tau rewa tisa ni maka tau rewa magi ni asa rewa na sabak pure masam paja subuh metalada waktu dia kasampajang na jama linona kang age bigau mabalu masasa masering kada jama to iya ro tawe ka dia kasampajang mapamula pura subuh kan metta dia tu masampajang melo anna jam bahkan hampir 7 jam di situ. Iya na tu ampai ko tolomas sampajang ko tu ko macawe iloro ya sangi awap tau rewa na sabak pura na salay waktu sampajang dia ka sampajang dia pada ko mangaribi sa si cawekang jadi mabela jadi rewa ilo ko po Allah Ta'ala rigau angkana mas sampajang dia na riyasang awap
Itu tau rewa magi pe nang katoma kada sampajat toba fungsinya ya sampajang we pas susu dosa selama 80 tahun yang payasa sampajat toba jadi fungsina nalagga dosa 20 na tahun yang payasa sampajat toba ya to simpayasa sampajang awabin nasaba rewa ki lo masompo ko po Allah Ta'ala nasaba to marepo ko jama-jamalina na to rewa ya na riasang awab jadi itu sampaja sunna awabin maka day awab nasaba taun na ya to siro na makada toba nasaba fungsin na tabahan nih jadi ya mau sampajang awabin ya mato sampajat toba fungsin na mi mancaji toba tabahannya jaja tak ada kaya kan jolo jama sampajang awabin ke sampajat toba ya mau sampajang iruwat na susuni dosamu itu kuncinya jadi ya mas sampaja ko ketuwati iko na termasuk dianggap awab orang-orang yang kembali kepada Allah tabahan itu pada mi ko mangaribi isay mania sang awabin nasaba syeso ko makareso iya mangaribi saya aja nemu rewa lo bolamu pasti kan cede betul nah dinagan nasi jannah aja nemu rewa jolo salen gitu jama-jama linomu fokuskan diri untuk ibadah tak kalian kesampaja si cabe kalada ya naria sang awabin kelebihanna yona hadis qudsi bacangi maka dai puang Allah Ta'ala iterotakku podangi malaikat malaikat terotakku silalona pura makasiwiang ni dena salairi ro bolaku natajang ni pakasiwiang ni temang ipure mas sampajang mangaribi mas sampajang isa dena salairi lai bukarang pintu langit jadi ako meki itarima dotta palawangan na mangaribi isay makan jalan diyon ray milodo nasaba puang Allah Ta'ala bukarang pintu langit na iya tupak dong ngila tu aras na iya ro aras yase jadi langit pertama langit kedua langit ketiga langit keempat tu langit ketujuh angka mana tu malaikat monrongi pintu na lagi nang kamana nabi monriwi jadi aku tak buka itu pintu na langit tilodong berarti langsung tembus soko aras ya ko dena tak buka sak barak ki ataja ngilat tu so kami si nape lapor gitu kamakira jadi angka tu tahu ibu kar pintu langit kega tahu pure mas sampajang mangaribi monro masigi angkai tajang sampajang sampai dena rewa kecuali mon rima gosip milomi rewa tapi mon rima gosip ai dena lolo gatau make itu pak dena tajam tu sampajang mak gosip mi itu ajat jadi dewa kada sinin na tau mon rima sige buka pintu langit belum tentu ajak kami sikap minasan jok berewa angka nasa mencuri takut hai dega pintu neraka mi buka gitu itu jadi tabahange makanya iya naro pentingna ya sangenia okui lalan na pakasiwiangnya nasabak pada monro masigi wadi jaji cik di malolo ngepamase cik di dena lolongan nasabak niatnya pasangnya jadi ibu-ibu manu mi jatuh ibu-ibu mereka kasih nasabak mega urusan nah merepah karena memang kewajibannya juga untuk anak-anak dan keluarga jadi upasangi ia ko angkat tugas tak makada napa je iya ambo anakku mandrus tas ko pole masam paja mengeribi rewat ni aja na ton ro masigi aja tak kada layolo niko kaya mon ro masigi de ko dega ta pasadengangi madosa ki makanya ridhohnya suami juga itu adalah pintu surga jadi yang kata tahu ibu karang tanya lalu pintu lagi ibu karang pintu na surga kalau suaminya ridho jadi itu di makun raya loki masigi mak berjamaah engkau tu hadisa na nabita bu hadisa na nabita maka day nabita iya tu makun raya makanja kokui bolana mas sempajang nakalinya makanja kokui bolana mas sempajang ya kokui bolana lebih makanja kokui lalap bilik lah sesangnya bilik kamera toh tapi yang kesambungan lah
jika wanitamu ingin ke masjid, jangan kau larang. Kesambungan hadis saya. Cuma mega mitau dia na baca ro sambungan lah. Kade makkade na bitta makanja tu sampajan na makun re kokui bolana, ya kokui bolana labi makanja kokui lala kamarana, tapi ya komelo masigi makun remu aja mastegi. Na bitta makada. Napa sap na makun re kami na makanja ya timon re. Jadi ti di makun re ko masambus sapki tasambul layoloy aja tasambul lamon re. Jadi penuhi wijo sap imondre napai sambungin la yolo. Jadi aku mas sambungi yolo na sap mondre tonri mas sambul la yolo. Ya terus itu ko arone yolo yang makanja. Nah, tapahan nih. Biasa na sap agak tonri yolo ti mondre. Yolo. Ai madodo tu sa di ngapalata. Iya. Ya komeki matan repalata imondre. Pada tu apalan nasabna ronewe yoloy. Nah, cuma di ronewe angka aturanna cede. Pitu tau imonrin na imange ia tu onrom makan jalada. Tapi aja tu si tabat talo tato ngokoro kali katapu. Itu aja tu si nasembara maka doko na onrom maka baloi kon ahnya. De salah kai imange ni kami patujuy. Ya, jadi itu tepitu okui monrin na imange itu orang istimewa. Eko pura ya tu pitue lau kanang ashabul yamin asanna. Jadi okwe monrin na imange lokor ya roma kanja korone. Ashabul yamin, napa ashabus shimal. Nah, itu ya ampai kota maka masigi tapawala kana dewa ku bara dewa berani okwe. Pak mitau kak manca jimang. Iku isu jalo ka ngaonro tatakala si lo bendreng wale kana. Karena itu ashabul yamin, napa ashabus shimal. Makun raya imonri sebelah kanan tu makanja. Tabahan ni budi. Tapi aja to si talo kana mana na lo makiri. Oh pangewani makada aku na mula makada cewa ya aku kak memonro. Ini aja. Jadi selamat tidak ya ko penuh nia ro sebelah kanan tasambun ni kiri. Jadi sak pertama itu masih ada istimewanya sebelah kanan. Jadi sebelah kiri nomor 2 mani itu napal sab imonri makir pada itu ko makunrei mak bere jama iman na si ba makmun na to si lempumi ko mak bere jama ki di makunrei ya dia itu na yolo imata si lempumi si disapyon roy tapi monri tangga imange dia nama riolo si lempumi. Jadi kalau misalnya taluki mak bere jama tapon ritang ngai imange tapi dia na yolo monro si lempu i jamaana makmunna ya ko arone namo si pak dua mi tatati si sela yolo imanna tabahan itu pak iya si lempu ki ko idi ko makun raya iya kalau jadi imam aja nak kada yolo ko napa kemunrina iya jadi lurus itu. Kemudian engkau cek dek perlu tak lebih ngerabu aja tasamang imangeno kosuju jangan bersamaan letu pi imange ya wakon rosuju na napakino iya yolo kamay tapah na imange kang kay mamalolo yo poy mata ka malolo ya ko taw mata na pay makada Allah lolo latu ni away di itu namanya mendahului imam maka de imam ko to bahaya to napay matulak katitimen re Allah napay napakajaki stanaw tunang kanita yase tato tajang hi itu ndak boleh nasabak magay pak bere jama ipatokong nyokwi dalan na naraka iya layolongi imangi. Jadi pak bere jama lay jami ngokwi dalan na naraka ipatokong itu pak bere jama layolongi iman na. Makanya takalen kepu imang iya di imange tasalama kangi jamaata
Jadi aja tak kada Allahu Akbar ko dia teletuk yawa. Jadi ko makadaki sami Allahu liman hamidah tokopi napa makada sami Allahu liman hamidah. No pi yawa melo pi letuk yawa napa ki makada Allahu Akbar. Jadi usahakan itu liolo igara kata na kata bereta. Supaya kang kami tu tahu macepak. Angka nape makada Allah penuh wih mana kemana tahu mako samana lalu iya ro angka itu tahu mako tuh jadi supaya makadai gurut kalisiden ring almarhum kabesa bang telinga cara mana makada iya ko jamaamu melo matoro tahu mega ega tuh madari topi tak kalupa jadi iko na imangi maculengi alemu supaya aja na layolok ko makmumu apa ya ko imangi matoro ya le na cidimia toro ya ko jamae makai ga nang katau patak kalupang ang katau tau mapat dini tu na tato tulina tajam ni pan na piroko itu tau makai na tu madari liwat lasina iya katau tu makai tasuju na nasa menyamas sa dinasa ko cek dek man itu dah iya jadi iya na ro pasangangi maka daya diimangi nopi takada Allahu Akbar ya tidak mamunge letu pi ulun na imangnya kolan onra sujudna napakino supaya dia nilai yolong makotoro ko makadei malampu pi imangnya napaki menrek dia nilai yolong ko makitu kemudian ia mega salah ia ko mak bereselengin lo atau imangnya ajak lalu tak bereselengin di aja tak beresel ko mak beresel lo atau imangnya mak beresal pilau abiyo napaki mak beresal lo atau kapan mas samangi mak beresal lo atau talayolong itu imangnya sana jadi iya mitu nade nela yolong imangnya ko mak beresal nilo abiyo napaki ini mak beresal lo atau tapahan ibu di ya kok dia tapahan iman rasa gitu ini untuk makanya majelis taklim memang itu penting bu jadi tawah maka do makiro kaidan iya jadi apa dua telu tuh hukum oko sampajange memang perlu irisan termasuk itu bu ya sange masabo narik kodeni dapi imangnya rokok pahamnya jadi ya kolet tuh ki masih rokok ni imangnya aja langsung rokok kata berek ki jolo takbiratul ihram jadi Allahu Akbar apa langsung rokok aja na tak baca Fatihah iya mikode panano ulu na tokon na imangnya asalayan ni salamat ada pimo pimangnya rokok masamani menre tokong deta sabo ya jadi ya panayasa masabo iya tu jamaah na makmunge na rekode na dapi rokok na imangnya tapi aja to sita langsung langsung tama rokok imangnya langsungnya Allahu Akbar dia na takbiratul ihram salah gitu dia na tamai sampajangnya ya tamai bijolo sampajangnya dengan takbiratul ihram napaki langsung rokok tapi ia ko sampaki baca Fatihah malas siko silalona morekeng napaki kata berek makota peroko imange aja jo taroko idi ta baca Fatihah tapi ta palas sibani Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin napaki roko Allahu Akbar aja na tatajang ni makada aja na takada rokok bana langsung salaman ka waktu tamak baca Fatihah wat ditabaca tabaca napaki rokok itu ya ditapahan itu tapi ya kode gawat tu mak baca Fatihah langsung bani takbiratul ihram napa rokok maka semangi maka de imange pole rokok na de tak asalayang sanah itu dua dalilnya angka nang kasih di sahabat bu tapi aja mau takori dia nah mak kalasi tu matu tetoga atau kalilian nakedona angka sahabat na nabita nasad dingin nabita masampajan ni peri-peri nengerangi maka do de nawat di palit tema peri-peri ko terlambat
Dito nang kay di talari ko terlamba ki. aja talari naten nabita. Natengi. Jadi maka dia ko terlamba ko aja mau lari jalan sebagaimana biasanya. Apa ia tuh mau lari nah curi ko setan. Demul le husu kata bere. Iya. Nah, sebab memang kan gitu. Jadi jalan sebagaimana biasanya. Ya rosaba aja kan nih pas kak dega pintu nah tak buka ba mi makota masih gitu nabi tamai sabak pas okui pintu rokok ina bitta oko ni royolo na pintu tama kata dere na perokok pura mani rokok na pejoka jadi rokok joka rokok malala lakoro kesapel matato masamu pura mani beresalan nabita napa pak itu nabita mukjizatnya kelebihannya pandangan ke depannya sama dengan ke belakang. Jadi kita lo munrina. Jadi dia nai munri matana nabi tetapi ini teh munri. Makanya itu ketika Daksur itu mengikuti Nabi tidak pernah balik. Nasabak naita memang. Jadi ni seru Nabi ta purana mak bersalam makai Nabi ta ni ya rona rokok napat joka. Maka dia sabak iya ya Rasulullah mi tahu ka asad di ko masaboka. Nanti nang kasih terlambat napaku terlambat makai Nabi tadi mudah hati sampai jangan. Ah berarti boleh. Tapi aja mau takon aku ini. Maka dah siapa tu teka tu patu sampai jam makalileng. Pada tu macici itu jadi iya itu. Jadi itu anunya boleh itu boleh. Karena ada yang pernah melakukan. Padahal itu mas sabo biasa bu, angka mau biasa untuk pakai dan saya tidak mengatakan itu salah. Karena memang ada dalil. Iya biasa teh mas sabo bu, lagi kode. Ikode itu. Abu Hurairah mana tuh rubai itu nah berubah jadi kau terlambat ki misalnya matanga mas sampaja terlambat terpelai kode ya rokok si dapat tapi pendek jari makohe betongan na dua neraka salah yako itu pendek jari mako tak pernah bala Allahu Akbar nabala suju jadi angka memang ya mak baca rokok lena suju nalalungi napa nadapi napa masamani mak berselang makor pamulana tapi Abu Hurairah terlambai lai kode uli pendrekan ni jari maka dah salah ya kedua deh nah curi mo ina bita pura mani mak beresalan nabi tanapa maka dek tambai maparotes ya sabak podang nabi takada angka sije makalelek do magi anang kai monri mani napa na sambungi dena bala yon nak maka nabi tawe ya tulat di makanja. Sehingga itulah yang berlaku sampai hari ini. Jadi yang kakama tahu teruntuk oleh pangi masampaja nabala ijolo apa asal yang siraka aja takkan kata salah lagi. Angka memang mo tapi maka dia nabi tayana lat di makanja nareko acuri mangi. Pura pimak beda salangi mangi law atau law abio napa ko makat dei ko malay. Iya. Jadi yang itu ketemu sampai jam mengeribi bu, nah yang asal yang sirakan, kenapa sirakat apa matahaya kita? Kako salah yang isidi, kad dua rakang berarti rakaat kedua, napa di sirakat tu matahaya ki. Jadi aku tu makan desima tu matahaya sih, matahaya baca purang, purai matu ditambah cidi matahaya sih ki, kamu kira? Mereka tahu salah pahat tu. Nasangi ko makiro makaraja mo tahaya langsung nomala dua tidak jadi itu tahaya pamula tak dinirekeng tapi lolongan ngapalang jadi iya ko salah yang ngisi di rakaat kedua matahaya ki tapi itu sebenarnya tidak terhitung tapi lolongan ngapalana jadi makan deki matu imange malai rakaat ketiga na imange matahaya situ atahaya sikio koro napa itu don rakangi di akan deh nikmatu malai ci dia ro ketinggalange napa siki matahaya pacapurang
jadi telun rakayun rui matahaya aja tak ada kapatu tahaya de makotiha itu. Jadi makoroi ya ko tadapi kenroi tadapi sampajange mesti takbiratul ihram mana jolo suju imange tadapi maka daw suju itatam masih tatatong ko sape takbiratul ihram ki jolo na penuh suju makotiha ya jitatta itu libuka takbiratul ihram. Nah, kemudian ya namanya ganakan nama kunraya kamu wita atau panrita di napalaba tapi ya ko Syafi'i tidak boleh ya mega ya sadan nama kunraya itu bukan wajahun ya termasuk aurat. Jadi ya ko masali sapa ki nagantok ko along we batal di sempajangnya ko Syafi'i. Iya. Makanya upasang ibu komeki amang angkat tu salisa pa pole Malaysia ya pakai ko engka ko pada kare-kare nagat tamen relo ko sadana angka itu matak kami to tak itu ditarik makos iya makiro telih nasaba ya sange wajahun iya mi capak nasadange iya yawana sadange loko alonge aurat nih nasaba tanya na wajahun karena sudah masuk leher na iya tanya aurat makun raya itu rupan nami may ganina kena man rasa nih iya. Jadi angka tu salisapa tatutu makobo angka memang tutu angka ikat tamenre loko iya mega tu tahu maka dan apa kalian ini di mak baca justru itulah yang paling aman. Makanya komeloki aman iro telih deto nama soli bu dik padimo iya tu bahaya nama kunraya nasabak dua tu alon nasi bau luat namo silampa mi uluat tapita batal tu sampajata apa iya tu ulu aurat jadi iya ro sarak kan kesarak na sampajangnya agak menutup aurat tatutu aurat iya kopi tai ulu berarti batal makanya ketumakon re masali sahabat pita ko copo-copo di nawat ding itu batal nasaba memang makanya pakai ki palapis lebih aman. Iyo po bulu-bulu halusu ko tanya rambu asanna bulu nih si salah tuh makanya bulu mata bulu aning bulu inga bulu cepi ikan bulu mana nih tanya rambut ya ko rambut iya ko ya halusu ko bulu de nama rigaga pita iya ro iya minareko palai kong kasali sapa itu ka renda-renda na ya sen ka dulu na min reta to padante na mako masalah itu iya jadi perlu ki matika jadi ini naro majelis taklim ya na majelis taklim na podang insyaallah malomo nih jadi tak usahakan nih menghindari itu ya kami mato ti balu ya salisa Malaysia ni ya wasangi apa rata-rata di Malaysia memang pakai itu karena mazhab Syafi'i. Kau miti di Indonesia maka gaya salisa patah ma tingkat kan rinda-rinda dia mereka iya dia mereka kono lemu lakit tamalia ngangi dia mereka namo 10 tingkat na kono lemu mali ya dah iya. Dan tidak masalah bu pakailah pakaian yang terbaik ketika mau sholat iya ang kepesan na guruku ya itu di Tariqah maka daya nang kataw na pakai mui pakaian na makanja kome mas sampajang denang katu na masusah pakalinon yan ang kataw to lilipak lusa na minapake mas sampaja sila dato masapadale itu yan na to padamu itu kalau mak juma na pasangan lada ajasa lalu ko nak kalau ko mak juma ajasa ko demo ajasa ali pakai mo kami na makanja supaya magay madeci ni bijam-bijam
karena memuliakan hari yang dimuliakan oleh Allah. Iya, jadi maka itu tahu pandai tapa hakiki. Iya kocia kau masuk sapah kali nomu de nama cipi pak kali nomu pakai pakaianmu maka singa kau meko masam pajak. Iya, aja na yang moro dastar ya mu ya susu ngap bolo ya mato ya susu. Iya mato ya susu ngap pusa ya mato na pakoi. Ya manasi na boka ya mato ronon napa ya mato na pakai lau masam pajak aja. Iya, jadi gerota. Ya itu. Jadi itu kuncinya. Mudah-mudahan itu pesan. Jadi mega tuh wasiat itu. Jadi apalagi makoko kan dia nama mega nih tahu dia nama reji pakaian atau iya. Mau pakaiannya makoko nama tak dua ni lemari apalagi majelis taklim itu cantik na bobon na ibu-ibu tapi biasa tuh tak terlumpur lami baru sih baru oh baru pu imang baru gitu iya napa nih pakai wah masyaallah iya jadi ya rode nasaraga dia mereka iya apa enggak tahu tuh medari codok gara-gara saraga apalagi tuh ibu-ibu kok memang foto nasan asuk joli kok dia pada wajah juta dia pada aja majah kasih nyawana tuh iya ya kong kalian wajah junah kada onri tengah ko iko aja tak kada suko jolo iko itu biasa tuh kasih gara-gara makor na tersinggung dia nalo map pengajian iya jadi itu kuncinya upasangi banyak hal itu Pak Bu. Kemudian upasatoki hati-hati sekarang itu penyakit ain. Itu penyakit ain no medis. Tanya penyakit doktoro. Namo tacan nyeri mana doktoro itu nroi makbura de to nasautu ko penyakit ain. Itu penyakit poluh ko matay. Ya kung kaaga-aga makanja ita atau tahu makanja ini tanatako dena matasab de masih kiri itu sampai biasa ko tahu nama cantik itu maka dah masya Allah Pak Pengala Taala makibuai itu maka dah masya Allah akibuana Pengala Taala roto jadi ya kung kata iri tanah makan jalan dah maka dah masya Allah nanya mega tahu makokoi menonton pilih Korea nemu apa ibu-ibu majelis taklim mega tahu termasuk apa ibu ketua jadi kadang-kala melihat itu anak-anak kita ketika orang melihat di situ jin masuklah penyakit sehingga penyakit itu pada tak tamat-tamangi menderita kejenak bawa makoi desa kedala saga poliwi itu ain tepak burana tuh dua di ru'yah tapi angka tahu ru'yah dia namanya sauko ain iya koti semui maka gara-gara iya nakan nai ain tasuri mak jenne iya rotau napa tasuro dio talai wai jenne na si bawe dio na tabolorang ilakka na iya rotau nakan nai ain yaitu Pak Burana itu disiramkan punggungnya sesawai jenne na si bawe dio na ya miko deni ris sama kada ya nasabari nakan nai ain deni satu yo pukul ris samoi manyamang isuro bami dior mak jene napa dio nialo wai na yero wai sesa dio nanapai bolor lekka ne roto nakan nai ain Pak jani itu Pak Burana atau di ru'yah tapi tidak semua bisa di ru'yah angka ku ru'yah berulang-ulang paja jolo napa rewa sih itu berat jadi perlu hati-hati makokoi iya na tu ampai to mata tariolo agi angka tudak-tudangi biasa ki kumpura ki ma agasana mapil masari maga tudak-tudangi tapang kahawa biasa tung ka angin matapo o macake sadi agay po makadawe nyamak pagah itu ndak boleh karena di situ bisa masuk penyakit itu makanya makadaki alhamdulillah dia tamai gitu jadi dia itu nak kerba to materi lo kong ka pemali aja mau kada nyamuk peseding itu kan biasa iya tuh tomat ka tinggal ramo pero masih ada itu yang sekarang maka dah iya kong ka nakan kamu tuh cenderangin maka dia cenderangin sebenarnya itu ain cenderangin kan itu ain jadi dia itu nanti bawang jadi ketika ada sesuatu itu kita lihat kadang masya Allah kita katakan alhamdulillah kita katakan barakallah kata subhanallah begitu
Jadi kalimat-kalimat itu supaya kita terhindar. Ayana tu ampai kong katau marepa tak ke jannah, ayana tu magampan na tamay. Nah, ini penting sampaikan karena penyakit ini mulai banyak. Di aku tuh nih sedotore burai karena bukan penyakit medis, maka demi itu nabi tak. Ayana tu ampai watunna Nabi Zakaria, ini kesana. Nabi Yakub, anaknya Melotama itu melalui pintu disuruh melewati beberapa pintu, maka aja naci di pintu mundur tama. Nasabak kamu menggeretak ya anaknya Nabi Yusuf kan, jadi maka aja lewat di pintu lain, jangan menyatu, nanti kau kena ain. Itu papar ya ampamparang gitu. Ampamparang natama ini lasah, itu bahayanya, dan ini penyakit banyak akan kena di akhir zaman. Nah, iya. Jadi upasang nih ya tu ampai zikiri itu perlu ya kongka agak-agak supaya tidak terkena penyakit itu, menghindari. Kamu tuh ada zikir yang juga bisa kita amalkan, termasuklah kedejakum, itu bisa. 2 ayat terakhir Quran surat Al-Baqarah, Amanar Rasul, itu juga bisa. Kemudian yang terakhir, si tanganan nih. Jadi yang terakhir upasangi angkat tu sikir ibu bisa kita amalkan. Tabace ko puraki masam pejam mengaribi keteluh. Tanya je sikir tasbih. Tasbih na malaikat. Tasbihnya malaikat. Jadi makadai nabi tak nigi baca ya tasbih na malaikat. Namo pa degan nabusawai ukutasi edosana angkatina dampeng pong Allah Ta'ala. Ya pe kong ka makibua ya tas salam den atas susu amala madicen. Itu kelebihannya. Jadi tak apalah icet de ero de to nama lampe de to nama puncuk sisan. Subhanazil mulki wal malakut, subhanazil izzati wal jabarut, subhanal hayyil ladzi la yamut, subuhun kudusun rabbul malaikati war ruh. Nah, ya roh. Jadi apa lagi? Jadi subhanazil mulki wal malakut, subhanazil izzati wal jabarut, subhanal hayyil ladzi la yamut, subuhun kudusun rabbul malaikati war ruh. Nah, iya. Jadi ini riasat tasbih malaikat. Jadi subhana zil mulki wal malakut, subhana zil izzati wal jabarut, subhanal hayyil ladzi la yamut, subuhun kudusun rabbul malaikati war ruh. Ya, insyaallah mudah-mudahan ada yang kita bisa petik kapan nenungi pengajian tabu. Berapa kali? 1 kali 1 bulan. Iya, namo cica misi ulang. Apa madari itu ko ya to si ko minggu-minggu kinampa na bosak. Iya. Pak makorowita yana pengajian ta usaha kami pananungan. Mako meto tu samanga ay agalaw mapangajian katonang kato makuntu si salbellah. Puran je mapanguju na bakitanga. Ang katuto nang kana samangala da de panasara na mena joka. Iya, mako me mayasang tepa. Ya ko tako malam-malam may tepa ta baca la ilaha illallah. Tapi ta palampiri wi. Aja tak ada la ilaha aja ta palampiri kadaki la ilaha illallah. Ya ko dena ya rota baca Allah. Allah itu yang menguatkan iman. Iya, itu sikiri na ruwe maka di Allah ya ko sikiri sukuna la ilaha illallah, tapi tapalampiri aja tak ada la ilaha illallah deh kadaki la ilaha illallah. Nah, insyaallah itu jadidu pakabaru tepat dengan itu. Saya kira ya no pengolongan. Itu kami makutana Bu. Itu kagak di. Oh iya silakan Bu. Terima kasih atas yang diberikan mengenai masalah salat sunat. Iya. Ketika kita mau menunggu maghrib dan itu,
Tapi pernah saya dengar juga sebaiknya itu salat sunat dilaksanakan di Betul, betul ya. Ya, bagaimana nih dengan salat awalin kalau kita Iya. Betul, Bu. terus dua masalah maksud kok tadi itu misalnya kalau kita langsung kita sujud, apakah sudah terhitung satu rakaat atau Ya, betul. tidak Iya. Pertama, iro sampaja sunnae masarolabbi inareko okui boleh ijamah. Masarolabbi. Makanya sholat sunat itu memang kebanyakan dikerjakan di rumah. Jadi yolona loro makanya koki boleh kode itu atau terlambat masa sampaja loro. Yang kode ini dapi kata derek pamulan naimangi koki boleh jama lo sampaja sunat loro. Oko lalu masih gitu jama. Apa ya se iya tu dapi kata derek pamulan naimangi nainya masa sampaja sunat. Jadi namo matangangi mas sampaja sunna bu napai sirakan nakama tawe yakin maka dia udah api matu kata bere pamulan naimangi ko selesaikan sampajaku tapi soban langsung talukai kata bere tala lepas kita mengambil sab nasabak mage lebih utama mendapati takbir pertamanya imam dibanding dengan sholat sunat kecuali angka 2 sampaja sunat deno disalai namo kama tawe jatuh tasalai kega sampaja sunat subuh si bawa witir aja terselai. Kemudian iya ko makadape ko niya wabin iya ko melo ki jamay awabit ko boleh dia na marigaga tapi iya ko meki pakai mata jawat tu mengaribi tapi gau tu ya tatajati waktu isa ko masigi itu tidak masalah itu justru lebih baik nasaba angka hadis qudsi bahas sih makiro. Yang kedua, demetona tareke bu ia tu suju nasabak mapamule rokok kode tadapi rokok asal yame meni berarti ia ko suji demetona dibilang tapi ia ko kata bereki langsung tacuri mange suju talolongan ngapalana tapi tidak terhitung. Nah makanya itu aja tak ada utajak banding menrek nama tu taruh ni jolo makan deh napa lau sambung deh selama sempak mopi tadapi suju kata takbiratul ihram ki napa langsung suju jadi ro baca suju tatalolongan ngapalan nah tapi tidak terhitung nanti dia harus diganti itu tapahan ibu tuh iya itu nagaga bu oh iya dia nagaga terima kasih. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.